ati ndindi arugithitie mukimo maragwa. Murang'a ndigutuo gitumiro kia ngui na uteti utari na kihariro. Uyu ni mugambo umwe uria urekereirio na kayo kanene ni gavana wa Murang'a Mwangi Wa Iria, murugamiriri wa atumia wa Sabina Chege, seneta Irungu Kang'ata, ambunge atano na kihiri kia MCAs, tiga mbunge wa Kandara Alice Wahome na murunawe wa Kiharu Ndindi Nyoro. Ithuĩ tutikuhe andu nafasi ringi na tutikumahura. No toiga tutigwitikiria Murang'a ituike kiharo kia mbaara. Na ni undu woguo ri tondu ni mambrie kurugaruga mathukire ciongo biu ri kuma riu nini ndikoragwo DMC acokania tutatongoria Murang'a anake acio marakwiriire keno ni tukumenya kiria tukumanyitirira twita andu a Murang'a tondu onokorwo ti Murang'a ni akiandutu no andu taithu. Atongoria aya mokite na kuruta murugamo uyu thutha wa githagathago na ngui cia ira iria iratigire andu eri makuite, undu uria atongoria aya maugite matikwirorera ringi muingi wa Murang'a ugithagathagio na president kwagirwo gitio gwake mucii. We saw people trying to stage manage things, trying even to force people to say names that they could not remember how the script was. So this was stage managed and it's a shame. Tulipokuwa kwa kanisa moja pale Gitoi, mnajua nani alileta furugu hapo. Kama vile gavana amesema haya mambo ya watu wetu wawili kukua wanaleta furugu hapa Murang'a lazima ikome. Atongoria ya merumite kini ati micemanio yothe irithiagwo ni mwaho wa Tanga Tanga mwena uyu onao marikoragwo kuo thiini niguo guthingatithia thayu na gutire hindi meguikara thi na kumahe maitho angikorwo marithiaga kaunti no na mbaara na aria othe maravangite ngui ici no nginyanagia mwerwo ikinya ria kiwatho. Ya IPCA keno iko Maragwa constituency. Hii ni maneno ambao sikuwa nimeambiwa, sikuwa nimeitwa, juu wenye kupanga walikuwa wanajua wanachora nini. Andu aria marageria kurehe rukungu no andu eri acio muronire keno kwiragwo murimo wa kibu thiragwo ni mungutu. Atongoria a kanitha wa idi wa keno ni maugite o matietire atongoria aria matanyitaga munini wa mutongoria wa bururi baru igongona-ini ria muthenya wa ira. Once the deputy president is coming to the church service, I'm expecting following protocol. All the leaders from Murang'a should join the deputy president. I don't need to invite them. Ihinda ritari coho thutha wa atongoria ya Murang'a kurekereria ndumiriri na murugamo wao, ambunge Alice Wahome na Ndindi Nyoro ni mekinyirie keno na kwirumakenia ati karotho wa mbiri matigwikinyia ceceni-ini ona imwe ya borithi. Ni ndiguthie ona ndetwo ndiguthie gutanyititwo aria mararutire ciiko icio na ni moikaine no korometi uikaine Inspector General mwina Fred Matiang'i dagitari na kiviso mume wira wa muingi wa Kenya tondu ni ni ndahurire county commander wa guku bwana Kinyua no ndiguteanga mathaa makwa makurutira andu a Kiharu wira ati angandika statement agauma haha thie haria tutigwetikira. Maugete ati oni mahurire rivoti ati kuri na githagathago kia bangitwo no maabitha a borithi matioire ndeto eno na uritu wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumio ndigi maguru ritwa riakwa no Mwangi wa Wokabi.